бо омадани ҳавои сард ва аз талаф нигоҳ доштани осили дарахтони гулкунанда бояд хоҷагидорон бахусус боғпарварон бо тавсияи олимону мутахассисон дар боғот аз усули дудмонӣ истифода бурда ҳосили боғотро эмин нигоҳ доранд, тавре ки аз суҳбат бо олимону мутахассисони соҳа бармеояд кишоварзони вилоят бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа бояд дар зери дарахтони олу, зардолу, шафтолу ва тогзорҳо корҳои дудмониро баромонанд. Ин усули кор метавонад дарахтони гулкунандаро аз талафёбии ҳосил эмин нигоҳ доранд. боришоти барф барои зироатҳои кишоварзӣ як қисмаш ба фоида, қисми дигар дарахтҳо ба зарари калон. дарахтҳое ҳастанд ки тезпазак ҳастанд, вай дарахтҳо ҳозир муғҷа сар кардагӣ аст, гул ба наздик, барои ҳамин ба вайҳо зарари калон мерасонад. пеш аз ҳама гуфтан лозим аст ки деҳқонҳо боғҳои тезпазак дошта бошанд, зардолҳои тезпаз, себҳои тезпаз, باید تگی این گونه درختها دود اندازند. دود انداختن پس گرمی تاثیر میکند، ممکن است که گل نابود نشود. لیکن گفتن لازم است که برای زراعت‌های غله‌دانگی فایده کلان دارد. چون در عرفیت میگن برف این کورپی زراعتی غله‌دانگی است. برای زراعت‌های غله‌دانگی فایده کلان دارد. و اینچنین برای درختها ما باید البته дуд андохтани байни дарахтҳо гардондан мо лозим аст. Чунки дуд наандозем нобуд мешавад. Дигар илоҷ надорем мо. Аз ҳамин сабаб мо бояд ки дуд кардани мо шарт аст. ба гуфти олимону мутахассисон боришоти барф ба зироатҳои кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо хеле фоидаовар буда, вале барои ниёлоне ки аллакай ба гул омадаанд дар сурати пастшавии ҳарорат яъне сардии ҳаво ба дарахтоне ки гул карданд зараровар аст. Аминро гуфтан лозим аст ки пеш аз ҳама агар боғи ҷавон кардагӣ бошанд, бехи дарахтҳое дар пеш аз фарорасии зимистон бояд ки ковок кунанд. дар ковок кардани бехи дарахтҳо фоидаи калон дорад, чунки ҳашаротҳои зараррасони дохили хок ба қини реша будагӣ чизҳо нобуд мешавад ва дарахт нағз нафас мекушад, реша тараққиёташ нағз мешавад ва дар инҷа нишон медиҳад ки ҳосилнокӣ зиёд шуда рафтанаш мумкин аст. аз ҳамин сабаб бехи дарахтҳои ковок кардан шарт аст. ва ғайр аз ин ҳозир бо барф агар ки якҷоя хок шавад, он вақт ҳама ҳашаротҳои будагӣ нобуд мешавад. кирми зимистона мегӯянд, این کرمه ها باید که نابود شود. گل من حاضر پیدا شده است. ممکن است که من 2 روز پس گل میشد. از همین سبب ما باید که فوراً حاضر دود اندازی سر کنیم، چون که خنکی سخت حالی نشده است. ممکن است شب یا که پگاه حرارتی هوا با مینوسه میگذارد. اون وقت این گل ها سیاه شده نابود میشود. از همین سبب همین روز ما باید که همه درختای بیخش دود اندازیم که گل نابود نشود. با این مقصد باغداران را ضرور است که برای امین نگاه داشتن حاصل نیالون میوه‌دهنده پیشپس از قبیل زردآلو، شفتالو، بادام میتوانند از توصیه عالمان و متخصصان استفاده برده نیالون را از سردی و حاصل به دست آورده را نگاه دارند.